Кетіп досым анда Дубайға. Той келіп алып Құдайға. Елге оқшап жақсы жашайлы. Машина алып саталу. Боларбы саға Дубайда. Бұтыңа араң тұрғанда. Машина керек болса қайрылғын авто Дубайға. Жоқ, Азия авто Дубайға. Тайыр братышка Дубайда. Машина алып сатат. Тайыр азыр болып кетті. Егерде Дубайда машина керек болса, тайырға қайрылы. Хорошо, нарақ берек тудум дей тұрған болса, ма жоп берек ма. Неге мен жоп берем? Сен жоп бересің? Жоп бермеймін мен, жоп берем. Жоп береді. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили. Эшке. Короче, сен өзің жалғыз еткесің, а? Мұның бардығын өзің жалғыз жасайсың бе? Жасашқан балдар бар фирмада. Нормально істедің, а? Жалғыз іштеш қиын да білесің. Бұны кафелерге дағы жасай бересің бе? Заказ берген жерге апарып жасап бере бересің. Шуға өкем, бізмен іштеш. Біз сен түйістігін қарап береміз, сен бізге бизнесіңнің 30%-ын бересің. Мұның қанша сом, 14 000 сомнан. Сен де арзан екен, мына Вешойда 20 000 де отты да мұның үшін. Сас оша 30%-ын бересің. Неге 30%-ын берем? Себебі біз берде кіршат етпез, мына территория полный бізге қарайды. Онда мен милицияға çalам онда. Неге милицияға çalасың? Жөніне çalам. Еткек болсаң ке? Неге çalбайды? Çalам мұна. Тезірек кетіп қалмаңыз болса. Yok. Мына милицияға çalмайды. Козелдің сен. Ова, мен козелмын. Козел деймін. Козел кем? Козел келдің бе? Жүрек кетті козел. Алатам мұна милицияға. Козел. Козелсың сен. Козел. Атың кем? Қанболат атым. Қанболат козел. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни... Жыл ең қиын. 91'ler бардығынан зор болот. Аланкенің мойнулары жон болот. Жылдарымыз қой болот. Біз шоғылзақ той болот. Тойдан кейін сөзсіз түрді бой болот. 1992 жылдары төрөлүшкөн мейманду кыздары буйруса зор болот, алар дагы оңолот. Маймыл деген 92'nin ұлдары. 94'тер хит екен го балдары. Айчырайлы сулу келет кыздары. Ынтымактуу келишет, өзүнүкүн беришпейт. Ошондуктан ит экен го жылдары. Бар болгула биздин 96-лар. Спортсмен кулактары мантылар. Biz çıçkanbız, ayerge dep айтпаңыз. Çıçkandarga жиберип ай салабыз. Патриоттун баары 99'дар. Эмне экен коён болсо жылыңар. Бир шариги кем дешет, көбү эки миң дешет. Кем дегендер баары түтүттүү жешет. Концерт берет Ош шаарында универсал. Билеттерди батыраак сен сатып ал. Садыгы төгүлдүрөт, калгандары сүйдүрөт. 22-23 февраль. Достар, өзі негізі біз мынау реклама алған келгенбіз да. Мұндай мафиялар, болып, курткалар, кожалар киіп алып. Бирок бізде бір проблема пайда болды. Мына ошол буюмдун кыргызча аталышы жок экен. Качанга чейин орусча аталыштарды айтып жүрөбүз, туурабы? Келгиле мындай кыргызча ат коебуз. Мисалы сен кандай коесуң? Мен мисалы үчүн мындай селкинчек отургуч деген ат коем. Селкинчек отургуч. Узун болгон. Болбойбу. Мен да анда жер салкын деген. Бул да узун болуп калды. Кыска кылбайлы мындай. Эс алдырык депчи мындай. Эс алдырык? Эс аласың да. Эс алдырык мындай эстеп калганга кыйыныраак да мындай. Оңой болуп туруп мындай 3 бөлдөк дейбиз. 3 бөлдөк? 3 бөлдөк деген эмне? Ушул 3 бөлдөк да ушул. Андай сөз жок, а? Бар жок, жаңыдан чыгып атат. Ушундай 3 бөлдөктөрдү аңар келсе мына көп түрлөрү бар, көрдүңөрбү? Ошо таатанда келе бересиңер. Бул кандай аталышын өзү эл чечет азыр. Эл комментарийге ким бөлдөктү атап кандай көп жазса ошондой атайбыз муну. 3 бөлдөктөр. 3 бөлдөк жакшы. Жазыңыздар комментарийге. Меники жакшылык Камболоттун кимдики көбүрөөк жаккан болсо ошону голосование кылгыла, голосование. Ошону аталышын коюп коебуз. 3 бөлдөк бирок жакшы. 3 бөлдөк. Калыбек, жакшылык, Садык, кече мына креслолорду келип ат коюп бергиле деп атат элеңер го.
Biringer üç böldük dedinger. Biringer es aldırık dedinger. Biringer jel salkın dedinger. Men at koyup ele bereyinçi sizlerge, ha? Koyup bereyim mi? Uje koyup koydum uje. Tez kabardan görösüңөр. Bunun atı nak. Nak kreslo. Nak kreslo dep koyargılar, çıkarıp koyargılar videonu. Nakti nak deyit de. Bирок arasında, naktin arasında mынандай banаны da var eken. Ушундай. Туугандар, bu Калыбек Садык жакшылыктар көрсөткөн, анан кийин алардын аркасынан мен келип көрсөтүп аткан бул креслолор Ошто Таатан соода борбору тагыраагы Датканын жаңы корпусунун 2-чи кабаты. Mo Maxcom'нун жанындагы светофордон эле бери киресиздер, 2-чи этаж. Келе бересиздер. İş kılıp men tacadım. Kaçan mene salamın? Ey bala, işini kaldırba çala. Atake, anda men kaçıp ketemin. Maksatıma jetemin. Мындай бала болушуңду билгенимде туалетке эле түшүрүп коет элем илгерде. Atake meni uksan. Konser beri ottır Sadır Aliyev Sultan. Bişkek'te bir eksi, Canlavat'ta jetisi. Кошточу. Oşto 5-6'sı. Ey bala, жок беле сенин кабарың. Ал концертке апаң менен мен барамын. Ey koçlar, bu dağı bir balada. Oyarıp koy, oynap gelsin talada. Kızlar bilen jeteleşip, apak çıpak balattı. Апак чапак болгон кыз сенин кызың. Выз выз. Benim kızım vız vız. Ey katın. Балам сен көп ишке жарайсың, концерт күнү малдарга карайсың. Уктуңбу? Kezi günün izler gelem aylasın. İzde aylasın. Yaptı gıdık. Ата, жалгатка эмне келдик? Мына не келген билбей кеткен ғой. Мебель таңдағаны келді. Түсіндің бе? Біз таңдаймыз, қайнатаң алып береді. Ең қымбатын таңдаймыз. Қымбат. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz bizden. Caral Mebel Canlavat'ta. Ука, еман көп сөйлеп кетесің. Сразу ешкім, хорошо? Мен балам үйлендірдім. Біз сеп қылышымыз керек. Septi kız taraf kıl çele va? Мына мен таңдаймын, қыз тарап алып береді да, түсіндің бе? Азыр сен маған мындай ең қымбат мебелден көрсет. Emin mebeller arkıl. Bular 85 minden. Alacakta 135 minden var. Oşu? Ошо 135 000 деген мебель барга, мен кудамды жөнөтөм 180 000 дейсиң, түшүндүңбү? Жоқ, бизге андай тура келбей калат чындыгында. Эвка сен ишиң кыл, сен 135 000 сата бер, 180 000 ала бер, калганын мага жөнөтүп бересиң, түшүндүңбү? Жоқ, кечирип коеюн. Анте албайбыз. Чындап. Сен бар, шегиң чакырып кетчи, жүгүрүп барып шегиң чакыр, шегиң бул жака жүгүрүп кетсин, түшүндүңбү да? Тожен менен продюс. Бул жак шеп. Жакпы? Ассаламу алейкум. Куда? Ассаламу алейкум. Денсаулыкта жакшыбы куда? Сиздики? Ооба меники. Жакшы. Өзүңүз эмне кылып? Эме, булар сепке мебел издеп келишиптир, шеп. Жок. Баштан себизилип калыппыз. Анан себизем деп эмне мебел көрүп калаттым. Сиздики экен да? Куда мына канча? 85 000 да булар. 85 000? Мына мага 150 000 деп атпайбы, бети жок десе. Ошентиң жок. Тым коерин, бул жаш бала да, напсы бала да, бул менде да, булар тура адашат да. Карам дагы жакшы мен келип калып сиздин сактап калдым. Жүрүң көрсөтөйүн анда. Жүрүң. Бул жакта спальный мебелдер бар да. Жактыбы? Бизде ушундай эмеректер дагы бар. Жакшы. Мына жерде сиз отурсаңыз жарашат да, мен желкеңизди укалап койсом андан да жарашат да. Айыңыз чыгына. Көрдүңүзбү куда? Эмеректин баардык түрү бар. Клиенттер кааласа жасатат, кааласа даярын алып кете берет. Сиз күйсүсүз куда. Сизге кол чалыш керек. Куда? Жаллаттагы номердин мебел сиздин магазиниңиз экен да. Эми иштеп атабыз. Рассрочкага берилеби? О, пайызсыз берилет. Через банк. Жок, банктын кереги жок. Паспортун көтөрүп берет. Мебелдин 50%ын төлөйт, 50%ын 6 айга төлөй берет. Siz elde oylanan adamsınız, siz yaxşı adamsınız. Ата кеттик бе? Kettik. Kaynatmaya koşuşmuyorsun be. İyilik koşuş. Sizin bebeğinizde yumuşak terbiyelengan da. Ne kadar? Size oğlunuz var ha? Жок, кыз жалаңыз. Benim oğlum sizin oğlunuz da mı? Ben sizi yaxşı görüyorum bu da. Hem de öyle becürganı bildim. Sen vallahi uylanmaysan kızlar menен süйлöшкөндү dagы да билбейсиң, эрге тийбейсиң. Sen elin dostların 5 balalı bolup yürgönün dağı sezbeysin. Eski gelbeysin. Asıl sırrında aytam. 2005'ter üylönüp atar. Senin de apan süylönüp atar. Gelindin kolundan kaçan çay
için. Boş yarında gelecektin bazarında, altın bazarın 3. kavatında. Otomut giyim zaten, semeni de vatala. Alıp giysen kızardın bari karay. Ey, men fitnessке барышым керек болды. Очи, фитнес не lazım? Мен арықтап өзім қам көрем. Ошончо эркектин арасында жүрөсүң менен бызылдап. Ал жерде еркек жоқ? Жокпу? Жоқ. Жалаң аялдар деді. Не қылып жүресіз бақта? Қана, еркек. Қайсы еркек? Я өзін тауып. Сізді бұл жаққа кіргізбейді? Жалаң аялдар машқышат. Даже орынған аялдар. Роза ледиде хатка йога, детская гимнастика, восточный танцтерді үйренішеді. Жалаң аялдар. Еркек жоқ му? Жоқ. Точно жоқ му? О? Салам алейкум. Тоқтасаң?